أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان عزيز، برنامه چوینده ما بحثا امبارگویا گلسر مسلمان هاتبو کرن باجار مکه مکربو. اف امبارگوها 3 ساله دوام کرد. 3 ساله Resulullah aleyhissalatu vesselam o hevali xwa mane dibin ambargoyê de. Yani tecrid bûn. Dijminê İslamê xwestin got Muhammed aleyhissalatu vesselam û da'wa wî di tara Benû Haşimiya de, di tara Benû Haşim de bifetsî, yani di taxa Ebu Talib de bifetsînin. Fakat Rabbi alemê li Müslümana hate rehmê û 5 heb müşrikê xwedî ûjdan لف جویان و الهمبر و قراره درکتن. ایجا سیدای مالا محمود و تفصیلات و قراره رابونا و امبارگوی و جمره ایزاحات کی. کرم کن سیدا. جورازی به کرمدار به بریار پشتی سلام و حرمت خوش به تماشاوانی خورم برای بکن. ام دبیجین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله سیدا وجیانی زمان براستیجی امبارگو 3 ساله بردوام کرد. بلکه وان 3 ساله مرتق 3-4 برنامه هندک براستی. فقط مغدوریتی گهاتن خیانین تنگی و تعلیه هاتن کشاندن ظلم و نحقیات وان ساله ده هاتی کرن. بلکه نه هر ساله کوی هر هیوه کوی هر مه کوی بلکه به برنامه فقط جبو گو دیروگوان مد در حق وی بویره د معلومات نی هندک دانمه لگور وان معلوماتی گو دانمه امجی وان معلوماتا پیشکشی تماشاوانه خود کن. ام براستی ام باورن اف سال نی پرزور و زحمت بون بلکی گلک برنامه تیروان سالانت کرد. تنگی و تعلیه وان سالا جکورد دکوربونا بنی روحی خوده ام حستکن فقط ام چی بکن یعنی گموی تاریخی خوینن ancak ام کارن بلعنت ظالمات بیرا خود بینن و به عزت مؤمنا بینن بالا خود گموی تاریخی خوینن. راستی را پیچانا شبه سالاخوی سسیا لدو خشت بو. ظلما قریشیا گهشت بو حده خود. مؤمن واحد لسر خطکا جیان و مرنه جیان خود دوماندن. چاقا تبی امکانا قدیا آلیکاریا خدا عزوجل گهاشت گازیوان. شخوا حتی خدا مؤمنا نجربینه امکان و هیویوان نقدینه اخلاص و صمیمیت وان نبینه وان دگلک تنگی و تعلیات درباس نکی قد آلیکاریا خوا جهل ایمان ناشینه. اف سنت الله ده دما پیغمبر ده وربو علیه صلات و سلام و جه و شونده حتی قیامتی چون منید کی جان هریم و زمان دورن جوان رجی اف سنت خدا در واسطه به. بله خدا و عادت آخه جبو تن نفش انسانا حتی جبو پیغمبری خوش خراناکه. دیگر قاصده وینه دیگر تبلیغوانه دینی وینه جبوانجی خراناکه. پشتی وان مرحله لجور هات جماردن خدا عزوجل حلبت و دری آلیکاریه جه عباده خوش مؤمن جه آلیکاری دینی خورا بکرا. خود دوی درباره ده خدا عزوجل دو صورت مؤمن آیتا 5 و 1 ده بیجه ده محقق اما هم ده حیاتا دنیا ده هم جی دوی روژا گو شاهده بدن آلیکاریا پیغمبر و ین ایمان بوان آنینه بکن. ده هنگاما هیشامه کره عمرو هنگ غیرت کش حواله خواه جبو را کرنا امبارگو آماده کاریا خو کربون و چوبون خوشا کابه بدنکی بلند ظلما قریشیا آنی بون زمان خلق محلا شیبه بخبرک de درجیا تاریخی ده جی تمام سازگری yani mekanizmi zalim به درس و عبرت دست پروژه و خیلی نو کرن.
اتخوازم و جمله خوا دوباره بکم کرم سیدا کسی. چونکی کرم. دی هنگاما هیشامه کره عمر و هنگ غیرت کشه حواله خوا لحوشا کعبه لهمبر انبارگو بدنکی بلند قیام کرن جبور را کرنا و انبارگو حاضری کرنو چون حوشا کعبه خلق محلا شیبه جی بخبرک درجیا تاریخ ده جی تمام سازگری یعنی جی مکانیزم ظالم را به درس و عبرت دست پروژه واخی نو دکرن بله خدای تعالی کرمکه کی بچوچک نفرکی خوی هری بچوک مسلطی و صحیفه ظلمه دکر چاوا نفرکی خوی هم دوین کلمه سیدا پیشی مسلطی نمرود کرد چاوا پیشیک نفرکی خوی بناوی پیشی یا جی کلمش مسلطی زوردسته کی گودگو از ربم مسلطی ویکرو و پیشی او ربی عرده دا جزا کرن خدای تعالی bu kurmukeki buçuk او صحیفه ظلمه گرد ده حق پیغمبر اسلامی و اصحابی ده هاتب و نویساندن او کرمک مسلطی و صحیفه کرد مشرکا او صحیفه امبارگوی گوش 6 ماده دهات میدانه لسر چرمکی حیوانا نویسانده بون لهندر دیوار کعبه دالقانده بون خدای تعالی جی ایدی او ظلما قریشیا دکر غیرت خدای او ظلم نما قبول دکر چونکی mümin ceribandın de imtihanek zor dijwar derbas kirin dîtin de hengama vê ceribandinê müminê muwahhid ne ji baweriya xwe ne ji eqîda xwe ne ji emelê xwe tawîz nedan li hember vî halî helbet piştî dengaya firayî wek ayetî kerîme jî dibêje inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusran piştî dengaya firayî û bi her dengayekê muheqqaq firahî jî heye Xwedayê Teala jî îdî dixwest ev deriyê xwe yî firahê ji müminê muwahhid re veke ev neferê Xwedayî biçûk ew sahîfa ji teref zordesta de hatibû nivîsandin ji bil kelamê Allah tevê wê xwarin yani imha kirin tu nekirin yazıya ve hew var. nivîsê ciyê Allah lê nivîsandî bû ew bi te nehêştin êdî tev tu nekirin imha kirin ev kurmik hew ciyê navê kelimê Allah lê nivîsandibû hiştibûn belê nivîsandina zulmê bi carekê hatibû îhtîwa kirin Xwedayê Teala bi wehyê Resûlê xwe ji vê rewşa vê sayfê xeberdar kir Pêxember aleyhissalatu vesselam piştî ku bi wehyê xebera vê sayfê bihîst çû ba apê xwe Ebû Talib û ev mersele ji serî heya dawî ji apê xwe Ebû Talib ribû apê wî Ebû Talib dîgel jê emîn bû dîsa jê pirsî got birazê ez ana herim hewşa Kabê û ev tiştê got tu dibêjî ji giregirê Qureyşiya re bibêjim û paşê ne wiha derkeve ez fedîkar û poşman bibim gelo tu çi dibêjî Pêxember aleyhisselam got ey mamê me ji ewlebê tiştê got ez ji te re dibêjim Rabbê min xeber dame bêguman rastê ji xwe ewle here bi giregirê Qureyşiya re biştexile û Ebû Talib û çend merovê xwe yanî zarê Mutellibiya cilê xwe yî herî xweşik li xwe kirin hinek mirovê xwe jî da kêlega xwe rast çû hewşa Kabê teqdîra îlahî seyda dibe divê hengamê de hîşamê kurê Amir û ew çar pênc hevalê xwe di bernama borî de me behsa ew desthilanî nawanî di hember embargo kiribû dibe ew jî çûbûn hewşa Kabê û ji bo rakirina embargo ew û giregirê Qureyşiya bi hev re gengeşî dikirin yanî tartışma dikirin bi hev re xwe bi xwe diştexilin divê hengamê de divê Ebû Talib jî dişa hewşa Kabê wê rewşa hîşam û hevalî wî dibîne bêdeng li qoziyek hewşa Kabê rûdine Ebû Talib
رودنه لروشاوان دیناره خوازه وان بشوبین روجاوان گلوب چی در واسطه به یا جی اوی گوهاتن اف دستلانین لهمبر وی قرار دانه که داوینگا وی چی بکن مشواره کی لوان تماشا دکه بشتره دبی سالا نبوت ایدها هفته مها محرمه دبی وقتی علنجا سری سبهی بام دبین علنج بله ساعت 10-11 بله سیدم یک شون دما برپس تاشتیا دما پالات تاشتیا بله. پالا جرد گوتن علنج بله. دبی وقتی علنجا سری سبهی بو جمشرک مکی غیرت کشکی بناوی زهیر بن عمیر جلی خوی پاکش دخوا کربو خفتانه کی شغل یمنه جی بسر خدا بردابو او جی هاتبو الحبشا کعبه رونشته بو اول دبی هفت جارا توافا کعبه کر پشتره او جی چول الحبشا کعبه رونشت وی جی آلیکاریا هیشام و حوالی بی کر ابو طالب و مرو بخوا چاغا اف تفگرا هیشام و حوالی بی دبینه او قریشی گچاوا هفرج بورا کرنا همبارگو گنگشیه دکن جنشکا به ابو طالب راد بسرخه و دبی گلی قریشیا گلی اشراف قریشیا حتی نها اف قرارا گوه جبو مدابو ایدی غیرتا خداجی نما قبول دکی اف قرار بخبر بطال بو قریشی دبین چاوا بطال بو جید پرسن دخوازن ناوروک yani içerga مرسله قنج فهم بکن ابو طالب دبی هرن لقرارا خو بنارن او قرارا گو منصوره اکریمه کره منصور نویسانده بو لسر پاچکه کی لسر پرچاک چر هرن لی بنارن دبی جبل کلمه الله تبه و قراره اش طرف گرمک آده هاتی یخارن دبی قریشی دبین هگر نه هات بخارن ده برازه خو تسلیمی ما بکی ابو طالب دبی ابد شخوا اولبن هر لی مزه بکن هگر هات بخارن demek غیرتا خدا جی نما بنا قبول دکی نه قرارا خراکن بطال بکن هگر نه هات بخارن از جی سوز و پیمان eddim gazê birazê xwe teslimî we bikim rastî jî dibê diçin lê dinarin deriyê kavê vedikin diçin lê dinarin dibînin ji bil kelimê Allah tevê qararê ji teref kurmik adê hatiyê xwarin hew kelimê Allah bi tenê li jor nivîsandî mayê êdê tev hatine xwarin دبی پشتی قریشی بنا بچاوه خود بینن هنک شوان وک ابو جهل و هنکی دنی عنید و سرعش دبی قرار حاتب و خارنجی دبی گواف قرار بردوام بکن فقط شخوا هیشامه کره عامر او هر پنج غیرت کشه حوالی خواه جبور را کرنا انبار گو زمینک حاضر کربون ام معجزه به امثال جی براستی او زمین بهتر خورد کرد بو آلیکار و دبی پر قریشیا دبی گو مادم اف قرار حاتی خوارن تو درباس بونا و قرار نمایی دبی گو اف قرار جسر زاره هاشم مطلبیا بجاره که بهلانی و پشتی 3 سالا امبارگو به تمامی رادبه امبارگو رادبه فقط شرط مجادله نابینا حق و باطل دیسا بردوام دکه به تبی شدان به تبی هیز و قوت آخه اف شر اف مجادله لباجار پیغمبره لمکا مکرم بردوام دکه شو امبارگو جی سلاحک جی سلاح مشرک آبون خواستبون دما و مجادله ده لهمبر اهل ایمان استعمال بکن اف سلاحا خوا استعمال کربون فقط و سلاحی تو مسافه قطع نکربو اف سلاح ده سکناندنا مجادله ده باندور نکربو بگمان مشرکه مکه بگلک سلاح پرجلب مجادله به اهل ایمان رده کرن بسلاحین درو ببختیا بیان شدت و زوری بیان اذیت و اشکنجه و بیان امبارگو افتاد شکل سلاحی وام بون ده ساله بوری ده جوان سلاحا هنک جربانده بون دوان جرباندن خود سرفیراز نببون ایدی لگور گمانا وان
و اف سلاح امبارگو وان سر فراز بکه فقط دیسا شمتی بون دیسا اف سلاح بکرنا هاتو بو شو امبارگو سلاحوانی مادی ولگوری وان بلکه یان هری خورد بو وان زند کرن گوه به سلاحی و زورا اهل ایمانه ببن مشرک مکه با ارمانجا رسول خدا بکشن مرسله سرید حال بکن قراره که هستند بون فقط چاقا ابو طالب نیتاوان فرق کرد فهم کرد ایدی باش فهم کرد گو بتناخه نما کار رسول خدا محافظه بکن جبر بیه که قومیوی زاره هاشم و مطلیبی آجی بویر تبلیوی امبارگو بون بالا خواه بده حتی امبارگو مرف مزده که راستا her daim Ebu Talib peygamber himaye kiriye, heman diye, palpiştiyavi ki. Fakat be ambargo re Ebu Talib merve hoş dahi doraha. Çünkü zani bu gebrastici o bitene nikare peygamberi İslam'ı muhafaza ki. Jiber ve ki ji. Azbeni der hakkı veda. Yani ev silahakkum kujigo Müslüman hem ki zarar ditin gozaro ki Müslümana, ihtiyarı Müslümana demirin. و بقرارك إلهي هم بآليكارية كإلهي هم بآليكارية وان غيرة كيش مشرك أزبيجم مطعم كوري عادي حماية رسول الله عليه السلام جي قربو جارك دما قش طائفة فقرابو دمك دنا مشرك هذا جي إنساني خدي وجدان أهل إنصاف وكأبو طالب إنسان شخب في عمبارغو سفين مشرك هذا حسي قنجي سفين مشرك هذا يقول حسيوان دقنجي رازاي بو وانا خيابونه خيابو بله يعني غيرت كيشة مشركة هاتن زاني بله سيدا هم سيدا يعني اف عمبارغو رابو بشكلي هذا شكاندن فقط حزنه وكدره والسقنتي ونخشيه سر مسلمانا نعم بارغو تاني يعني هرچ قاس رابو بيجي إزاوي أم بيجن شوباوي هم هابو يعني شوباي لسر تأثير كربو يعني وإنسان ثروته خون ذا كربون تجارته خون ذا كربون دكانه خون ذا كربون حما د تاخ كده هتبون حبس كرين إيجار كدي فبنا نافا ملت البته نرحت بو يعني زو أو نخشي تأثيره هي دوام كده يعني تأثيره بدرك نضربه إجا سيدا السر رابونا وبشتي رابونا و قالوا أبو طالب تقاسي مايا مثلا حزن بشتي رابونا وغير أبو طالب وفاة كري شو قختما فرمابي أمي درباسي صلاح حزني ببن ما بي ونحزكم بشتي نافري أمي درباسي صلاح حزني ببن çünkü لهمبر ظالما براستيجي أبو طالب علیکاریا مظلوم آکری تجاری حوالتیا ظالما نکری ابو طالب هر دائم حوالتیا مظلوم آکری مگود صفه مشرکاتی غیرت کش خیابونه حتی دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام غیرت کش تقدیر کرنه و دبی شوا هنگ جوان غیرت کش آجی پشتر ایمان به پیغمبر علیه الصلاة والسلام آنینه به ایمان مشرف بونه بس ين سر شركة جيمانه أفغان جوان درجات تاريخ نهاتي يجبير كرن حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام در حقيقة أسيرة بدري تدي هفته ودو أسير هبون دست أهل إيمانه ده دبي هجر إيرو أبو البختري ساغبونا وبهتا رجاء بردانا أسيرة بدريج من بكرة أبو البختري هشام بن عمرو مطعم بن عدي مطعم كوري عدي دبي بيغمان من تبع أسيرة جبو خاطر مطعم كوري عدي من عزاد بكرانا فقط أبو البختري مطعم كوري عدي نخاسم پیغمبر عليه السلام بدريد جسحابي خرجو تيكلي وينب يعني أب غيرت كشيء عمبار جهلانينه پیغمبر بدريد وتي هونوان هاتن المقابل هفتي كلي وان نبم وانا قنجيني وان مابونه متهم جي دبي حواله كيويه و حواله خطف دبون اصحابك لقا يوان دبي او اصحابه بري خناد متهم راستا داجو سر حوالي متهم لسر حواله قبول ناكي دبي تويجي ناكوجي يا تويبو كوجي تمل مقابل خبيني
لسر وی آوای او اصحاب پیغمبر راد به هر دیادو کجی چاها پیغمبر علیه السلام کشتنا متهمه کره عادی دبی زگل کی محزون دبی دبی خوزی اون تکلی متهم نبانا چونکی متهم انسان کی غیرت کش بو قنجیکار بو هم جوگرات طایفه هم دهنگامه انبار گوده قنجیوی پیغمبر علیه السلام و اهل ایمان هاتی سیدا بگمان خارنا و صحیفه ظلمه اشتراف کرمک کیده مزگینا حقیقتك پر مزند دا او جی و او وصیفه حق و راستی رسول خدا جبو خدمت دکر و سرسبات دکر بخیابونا و معجزر جاره کردن حق بوناوی د تاریخ ده هاتی اثبات کردن او امبارگو درجی 3 سالا دوام کردی ایمانا مجاهده اسلامی توش کردی صبر و متانتوان زیده کردی دیسا دوه هیامه دیگل تبع زوریه و رسول خدا و اصحابه خوی مرخص به جذب و جوش دعوا خواه تبلیغ کرنه گاب و گاب دریا دچو مدینه درنجه به درنجه گاب و گاب هلکشیانه بگمان ده حربانا بین حق و باطل ده دوگو هر مؤمن ده هر شکل امتحانه به هر شکل امتحانه بجرباندن ترس، işkence, bebakti, birçibun, ambargo, nefi, sürgün her یک جوانا پیلکک دوی ماراتونا امتحانی دریج دانه دوی گو دوی حربات دریج و زحمت دی انسانی خالص ین دروکر وک آیتی کریمه جید بیشی جنابا هف بی درخستن شهف بین قطاندن بکشاندنا تنگیا بتر سو خوف باوریه گو تینا قبول کرن به درکتنا زوریا رون داده بن جوی هلا خودشی امتحانی دتنگایه دی ده تاریخا داوی ده پر بقیمتن یعنی وک سید قطب رحم رازی بنا خدال سر به ده وک معدن مرد کلینه و چاوا دو اجاقه ده معدن و پاخر جناب هف درد کبن معدن و خام ماده جناب هف درد کبن ده به تنگی و تعالی جی بی رنگی دعوتوان حق پارزو و دن جناب هف درد بخیر جوه هلا خوده امتحان براستی جی بقیمتن بله سیده ساعت خوش بسیده خوش بله سیده کرم کرد حقیق و حلال بکن خوش حلال بله تماشاوانی عزیز باورد کم دماغو خودی بخوازه به چوا رب عالم قوت ویل سر سترو و روج و هیوی و آسمان هیگو شق القمر حدیثی آنی وجوده بدسته باشارتا پیغمبر خو علیه السلام دما خودی خواست عسكري وي دبيجو جيريك كبي دبيجو كورمك كبي أف مادة زانينجو عسكري غيبي لله جنود السماوات والأرض يعني عسكري عرض أزمانة دست خدي ده تمام قوة هزين لشكري دست خدي دنا دما خدي خواست حوالي خوا آلي كاريا وي بكي رب العالمين دما خواست دبي أو تشت جبر في بر من بختوار بن بر ایگو پشتا خدا نخوده و قوت و هیزا خوش خودید خوازن زانبن گو هر زافر یا مؤمنایا پشتی ناف برکه ام دیسه بهورنا انشالله امل سر صالح حزنه دما وفاتا دیاما خاتیجة الكبرى و ابي رسول عليه الصلاة والسلام ابو طالب سيدا يمي جمرة بحثا ويبكي قندنا آلي جمنا قتن بله تماشاوانی عزیز پشتی نافبره ام دیسه بهورنا تماشاوانی عزیز افتشت حقیقتا بالا مدکشینی بالا هر عقل من دیدکشینی اوه گو دوام لی انسان گو نخوازن دخوازن گو حقیر و شیرنج بر انسانا هنک قانونا هنک ماده دینن لپیشیا انسانا بله رب عالمی رب عرض و آسمانه البته فرصت نادي ظالمه جو يعني بقجنا مقصد أخوه مقصد جو بقه داوي يا مؤمنها يا أهل التوحيد هي يا خدية حقيقية أوي جو دخزمتها حقيقية تشغله مشركي مكة دورا رسول الله عليه السلام بيجان وخصن جو دعواوي أسير بكن دشي بي أبي طالب دا بفط سينن بس رب عالمي فرصت دا ورب عالمي آلی کاریا پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام کش ل بوفات ابو طالب و دیام خدیجه
جارکی دی رسول الله علیه السلام محزون بو ما بێ پشت ما بێ ئالیکار بیرەکاوی ئالیکارێکە مەزن بوو ژویرەش داواوی و زارۆکەی ویرە ئەبوو تاڵب ژی ئاپەی ئالیکارێکی مەزن بوو ژویرەش محافەزەکردنا ویرە بەس بچوونەوە هەردووکە ڕەبی عالەمی دازانین هەم بمە هەم تەمامێ بەشەریەتێک و ئێگ و محەممەد دپارێزێ خودەیە خودیەوی خودەیە نەخاسم ددەما زارۆکتیە وی دەگۆ دێو باوەی برن و ما یەتیم ژی ئەف حفظا خودێ تێ نیشاندان تێ دیتن گۆ محەممەد عەلەیهی سەلات وەسەلام دبن تەربیە خاڵقی عالەمێ دەهاتە تەربیەکردن محافظێ محەممەد عەلەیهی سەلام و داوا محەممەد عەلەیهی سەلام خودەیە و حتا ڕۆژا قیامەتێژی ئەف محافظەتی وێ وەرێ بەردەوامکردن خۆزی بووە ئینسانە گۆ دەوێ محافظەتیە داوا ڕسول الله عەلەیهی سەلات وەسەلامدا خۆ بکێ لەشکرێکی جوان لەشکرێک گۆ دبێت کەبێ ناو وی قاعدەیە گۆ دبێ لله جنود السماوات والأرض يعني عسكري عرض و أزمان جخديرنا كي بخوازي بي عسكر جخديرا و كي بخوازي وي بي عسكري وان تشتي دجي دعوة خدي و دوزي خدي بلي سيدة ايمن وانش مرة بحثا خديجة الكبرى ووفاتها ويبكن كرم بكن كرم دار بن خديج ورازي راستي حياة ومجادلة بخنبر إسلامي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم قال لك حياتك دل شوات دي حياتاوي دي هما روجي خشيه تن خوش به لي دا وخد بيجي دبي سون دخم بي ربي مل سرحقيه شاندي دناب انسان هذا بقاسي ظلم وتعذاب من ديتي بقاسي تنگي وتعليم كشاندي درجيات تاريخ كسكينك شاندي يعني امبارغو هي نور رابو يدل غور هشي مرفي بشريجي مرف دبيجي لازم نفسك راحت بالصنبا بخمبر اسلامي دهي ياجي سهي سر امبارغو درباس نابه بدو كدري مزمره سران سرد من بخمبر عليه الصلاه والسلام تنگي وزوريه امبارغوي غو عزماوي سوران دبو وبوي عزمه پشتی امبارگو پشب و روش او اصحابی خل نوا باجر دگرویا و تبلیغات دعوا اسلام دکر حتی دستانه دوان سالات نویسانده بو بلکی ده ارده دهل ندهات بوی عشق و شاهیه 35 الگور روایت کجی ده نابینا 5 روژی ده یعنی پشتی امبارگو بدو مها اول ابو طالب و پشترجی دياما خديجة وفات بكن بدو كدري مزن بخمبر عليه الصلاة والسلام محزون دمينه بيشتي رابونا امبارغو مگود دو یا جسهي سالا نبوته daha پازده شواله خامی و پیباری رسول خدا دوستوی روژتنگ دلشوات و محبوبی وی آپیوی رومدار سروکی زار هاشم و مطلبیه ابو طالب وفات بکه پشتی 35 روزاجی حوالاوی صادقه کهانیاوی مورال و تسلیه دیا مؤمنه حضرت خدیجه وفات بکه ده هیاما دوره جهالت جبو مروک ببه مزنه قومی خواه لازم مالدار با یا بری باویوی جمال مزنه با لیبلی جنوا قریشیه ابو طالب و شیبه بن ربیعه دیگل فقیر بون سروکه قومی خواه بون دیگل فقیر بون جبرگ جیر بون زانا بون باقل بون او هر دو جی سروکه قومی خواه بون دناوا مکه ده حتی دولت جیران مکه نام و دنگکی ابو طالب ابو بلا بو نام دنگیوی ابو طالب سالا نبوتی daha دپازده ماها شعبان ده عمریوی 8 ساله جوه دنیا فانی باردک. بله. دبی پشتیوی حضرت خدیجه 35 روزا نویه ماها رمضانه عمریوی جی دبی 65 ساله او جی جوه دنیا فانی خاطر دخوازه.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم وفات کرنا وان هر دو دوست و احباب خوا راستی جی گلک محزون دبی جبو وان هر دو انسان هجا و قدر بلند سالا نبوتی دها سالا حزنه دنابدان آنا جی دیروکمه اسلام دی گچاغا بحثا سالا نبوتی دها دبی راستی سالا حزنه çünkü jeleket ambargo jeleket vefata van her du insane brumet şeladinde de peyvan insanları Peygamber aleyhissalatu vesselam de taife bekavra lededen canivi mübarek tafhin debe hatta xinavi de hareke vedgare kesek winaxe nahil de kav nava bajare meke hatta disa dibin himaya mut'um de derbasi Mekke dibi. Yani salak de tariha İslam'ı de geleki bişavate salak brastici geleki bihuzne. Seyda, devede hem Ebu Talib demre ve hem diyama Hatice Kübra vefat ki ve hem Resulullah Aleyhisselam iştaraf milleti Taife ve te yani kevir kirin kevira tavizin Resulullah Aleyhisselam seri mübarek teşkandın. Hemicid nava sağlık edebun. Sağlık. Nava ve sağlık bu sağlık huzni. Diluka İslami'de. Nübüvveteyi daha. Seyda ve götüneke diyama Ayşe hani berbira mı go pişti harba Uhud'e diyama Ayşe dibe مش Resulullah Aleyhisselam persi mı go ya Resulullah ما روجا كجفي روجاتا غدارتر هاد عمريتا دقو مشركا سري رسول الله عليه السلام شكاندن درانيوي مبارك شكاندن و لأحد حمزة شهيد كات و نيزي حفتي صحابي شهيد كات مصحابي كوري عمير قو رسول الله قلت يجي حست كر شهيد كات و روجي تيج في روجي غدارتر و قوت بهتر زيادة تبوية هنا برسول الله عليه السلام قو روجاك وقومتا اش طايفه يعني شكرا عرب هرا شكرا اش طايفه از قوت عندهم وسريم شكاندن وزهات من نكاري بكما نافامكي دبي اوش روج في روجا ما غدار تربو يعني حقا سيدا در حقي وفاتا دياما ختيجه جو علي كاري ويبو جيرا زارو كاني او زارو كيوي حمى إنسان مثلا إنساني صالح كتشكيوي فاطمة و مال بخديمة يعني بوفاتا ختيجة مال بخديمة بوفاتا يعني بمرنا أم نبي وفات شنكي وفات كلمة خاصة بمؤمنها فيها مرنا أبو طالب بافك بخديمة عشير بخديمة وبتشونا رسول الله عليه السلام جمكي والطائفة بخديتي اللي نحتكرن همن دبوغو أمت بخودي بميني بس جار كدي رب العالمين الأمة هاتا رحميكو دبن حماية مطعمة كرة عديدة رسول كتمكي وشخو إجا مسألة إسراء ومعراج أستخمين دكم طيبيرتي أو كسيدا أو جيش خلاطة وان تنجية لا تنجية زورة بلي سيدا سيدا دبي بريا أبو طالب بمري دبي أبو جهيل أبو سفيان عتبة شيبة وليد بن مغيرة وقال لك جري مشركة لهفكم دبن خب خش هفر دبيجين أبو طالب دسكراتان مرنة دي بريا بمري ونحزكن أمهرن بير بيشتغلن در حقي برازي محمد دي چونكي بيشتيجي بمرو أم ظلم ونحقيا خوي لسر محمد دوام بكن قال جزيرة عربستاني وما بلومينن وما بشرمينن وببجن بنر حتى أبيوي لجينيب والحياة بو كسك نويدي بو تكليوي ببا فقط بشتي أبيوي مر هركيش همبر خد إيريش ويدكن ونحزكن أما هرم أبو طالب ربش شغلن هي أبو طالب يقانع بك فقرينه دبيدشن دبر دلي أبو طالب ددن بشتري دبيج أبو طالب رد بين هجرت وعامة بكي برازيتا محمد هيك طول حياتي برياتو هره بير بيشتغل جيبوش فان عادتي خفقر دبي هو دفنا بجي إلهي ما أم تكليوي نابن چونكي واتجي روي
دبي رادبي أبو طالب دشيني ببرازيخا محمد عليه السلام دشيني دبي يا محمد أبانيتا ومروانيتا هاتني دخوازن جنها وبشوند تو تكيلي ديني وانبه باف وباف بيريوان بكيم عقلتي تام نكي تكيلي بوتي وانبه دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشتي گهداري آويدكي دبي أي مامي از تشكي جوان ناخوازم هو از وان دعوتي تشكي بتني كلمة كي بتني دكم يعني قوي كلمة ببيجن تو نيارتي نابنا من وان دي تو نيي دبي مشرك كيف دكن دبي زوبي جوي كلمات شي امي ببيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوان دبي ورن ببيجن لا إله إلا الله حاجز دبن دقحرن دبي تو هي سريك ودو داخا دانك هتي طبي أبو طالب گهنا دوان مشرك مكي بشر رادبن بلا دبن أبو طالب دبي برازي والله دبي تا تشتكي جراني زدي قوتوان جوان نقول جوان نخص وتا تحخصزي جلوان نكر كما وانا وها رابون جدورا مجدورا تبلابون رسول خدا صلى الله عليه وسلم دبي وان قوتني أبو طالب كيف خوش دبي وجمان حتى دبي جمان دكيك أبو طالب إيمان بينه جبروي كي جي دبي بروير دشي دبي أي مام من دكات دبي كلمة لا إله إلا الله ببيجي تحقق استاب مرديتي تجبوم تنجي وتعلي كشان دي دقنا رجا قيامتي از قاربم خاطي خدا ده شفاعتي جبوتا بكم دوزا شفاعتي ربي خبركم فقط دبي أبو طالب باش دزاني جو برازيوي فرجي حزكي حتى جبوي دهل هله جبروي كي جيجر دبي برازي والله هجر مزاني با قريشي بشتي مرنامه ومن نلومينن ونبيجن أبو طالب جترسا دبر مرنه ده إيمان ببرازيه خواني وأفقوتن قوت محقق تستيق تجمد خاص من يبقوتا من يتجي كيف خوش بكرا فقط دبي الشرماندنا قريشي دوخره از ترسا يعني بالخاصة بيرك قريشا بالخاصة ومبلومينن ومبشرمينن بريجي ناب عرب وادي بلكي هيجي الهلال رحاي دبي عادة هي بلكي وجي بهسيه دبي إنسان دمرن نخاسم إنسان نوا خيابانا بيرك نبحق بأجرت دقردن جبو مرسيال سروان ببيجي جبو وان بپسنينه دبي دقري عنو بخوري خد كشاندن والخط خستن لهلال رحاي هين هي بعادة سيدا تماشاوانه ما يوهيلي بلكي ما قهدار دكن جناز دي زانن الوهيلي هين أبعادت دمشي لجينا لقال الجيا يجدوه دميت جواره بو يعني demek ki araba hatı adet debek insan demir zaten Abu Talib xoji vasiyeta xod goti Abdülmuttalib ji hata goti vasiyeta xod goti gezmirim kaçemi beraser mersiya bej hafta ki bera mersiya bej و debek kaçi ve katine mersiya gotine Abdülmuttalib Abu Talib ji goti gezmirim beraser mersiya bejin debek servi ji gotine İca debek jveterse Abu Talib imanani fakat dedi rivayet derbare iman aninavi de hani da kaynağı ma sunni adı ne permot haberine rivayet ji kaynak ni de hatı ne Hazreti Abbas tıkın vasıta debek jvi hati biştre eşa Abu Talib debek zede debek خوزی iman ani be per dil duhast ki insane heja iman ani zaten Seyyid Ahta vefattı ki غريب دبي پیغمبر عليه السلام نار سر جنازي دبي حضرت علي جي خو گران کر تدي المالا پیغمبر دما حضرت علي دبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيش حضرت علي رجو گوهر باوي خو جلي جديد وبشو وكفنبك ويبشر دبي هنگامه دي تو كي لقاي هبون ki terştagili ya jipirştakir bersive net keseki cevaba keseki nedi u vegermali. Hazreti Ali dibe brastici dibe şum mücile babe hajekir muyi şişt muyi kefenkir muyi definan ve şart dibe ki brede laqayın bu mirştagilici لسر şireta peygamber dibe az kesekir neştagilim dibe az rast hatım peygamber aleyhissalatu vesselam يجد به هناك أصحابه
دبێت حەقی ئەبوو تاڵب دێ گۆمادەم حەزرەتی عەلی شاندیی پێغەمبەر عەلەیهی سەلام و شاندیی دەمەکی من بوو ئیمان خەلاص کرد دەبێ ئەv دەنگ چوو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلامجی دەبێ گۆ نەخێر ئەبوو تاڵب ئیمان نانی پڕژی تخەست بینێ فقط دەبێ گۆ عەزابی وی وێ مشرکێدن وێ نەوەکە هەبێ عەزابێ ئەبوو تاڵب وێ حیا گویزەکە بەم دوێن گویزەک سێدا حیا گویزەکەی لنگال وێ عەزابی وی حیا ور بیش ور ژۆردێ هەلناکشێ ji bo ev tav ev xizmet di ber daw doza İslamê danî rastî li vir di pir îbret hene seyda yanî însanê ji dervî me jî belkî baweriya wî tam tune bi belkî İslamê jî hez neke gelekî însanê me bi vî rengî hene çaxa dilxwazê ehlê îmanê bin û xizmet nîwan jî İslamê re hebe ezabê wan û xevalê wan neyarî İslamê ya jî evê bûne xulam û rênjber ji muzîkê re ji moda re ji bê ehlaqiyê re ji ehlaqî çekûntiyê re bûne xulam û rênjber ezabê van dilxwazê İslamê wê vana roja qîyametê wê ne wek hev çunkî em veya bi vê qiyasa ji hedîsa Ebû Talib em derdixin yanî wê Xweda Azze ve Celle ji bo yê xizmeta wan ji bo yê dawa wan wê meqamekî ji wan riveqetîne ji vê hêlê çî kî karibe ji bo İslamê du perekêta jî bi ser hevdê mutlaka ve qarşılığa wê bibînin muqabela wê roja qîyametê wê fakat yani evna haqiqeteke got insanê müşrik wê cehennemê de bin yani evna cehennema wat vê goneweke heve fakat û cennet jî û insanê ehlî îmanê jî ebedül ebedî di cehennemê de namînin yani wê werine cennetê yani divê dema paşî de hinek insan bi navê علاقه و دیالوگا نقبا دینا دا یعنی وها سفک دکن وکه گو فڵا جیوێ چنە جنەتی هاتە نەس یاهودی جیوێ هەرنە جنەتی حاشا ئەم مخالفێ ئاەتی خودێنە ینی حقیقت دناوا ما و غیری مسلما دا قورعانە ئەگەر قورعان yani çi حقیقەتێ بێژێ باوریامە بووی هەیە ئینسانێک و ئیمانی بخودێ بێنێ و پێخەمبەری خودێ بێنێ ئەو ئینسان مؤمنە ئینسانی ئیمانی بەهەبوونا خودێ بێنێ و بە باوەریە محەممەد عەلەیهی سەلات وسەلام پێخەمبەریایی نەوێنێ di safa müşrik heye dibe got eger zarara wî zêde nedabê toplumê fêda wî dihabe dibe got cehennema wî hindiktir ezabê wî hindiktir bêya Ebû Talib jî ji vî qismiya zan dikin sêda çel û du sal yanî nîv asra xwe ji bo xizmeta pêxember veqetandî çel û du sal zarokiya wî çel û du sal pêxember aleyhî selatu vesselam hîmaye kiriye Ebû Talib wek we kerem kir heger müşrik bişana cennetê belkî bêguman ê ewl biça Ebû Talib çunkî nîvê emrê xwe di ber pêxember aleyhî selatu vesselam piştî wî ez dixwazim li ser diyama Xetîce yani rola wê di dînê İslamê da te dît ji müminê ewil bû Sêda piştî wefatkirina Ebû Talib bi 35 roja sala nubwetê daha meha Ramazanê nîvê meha Ramazanê divê derbas bibû diya mina kaniya pêxemberî moral û teselliyê Hezretê Xetîce emrê wê 65 salê wefat dike Hezretê Xetîce ez benî got 65 sal divê got Resulullah Aleyhisselam dema pêre zewciya ne 40 salî bê lewra Resulullah Aleyhisselam li Mekê çend sal ama 12 sala 13 sala heye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gorî got çend salî bû zewcî yani 25 salî ew 40 salî bû pêre zewcî warî di sêda rivayetê cuda hene qenaeta me şexsî jî emrê diyama Xetîce ne çel bû yani nabêna 25 û sihî de bû qenaeta me xwe jî ew e sêda divê Hezretê Xetîce bi rastî li gor çeliyê em qebûl bikin 24 salê xwe bi Resulê Xweda jiyana xwe domandiye xizmeta wî kiriye heta jêr bûyê moral li hember êrişê قصور نمیزن دوید جار کی دی است تخمین کم مغلط شفهم کرد دیاما
خەتیجە دەما گۆ وەفات کردیوە گۆ 45 ساڵ 65 ساڵ 25 ساڵە ڕسوڵ مەکێ نەما پشتی بێسە دەست دەبێژم 24 سال سەیدا پێرمایی یعنی دەمەک ڕسوڵ بەری بێخەمبەری ریسالەتی بەری ریسالەت تەمام ساڵ بوو دەدی بەریا ریسالەتی 15 ساڵ پشتی ریسالەتێژی 10 ساڵ یعنی 24-25 ساڵا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام مایی بڕاستیژی درۆژێ گراند حەزرەتی خەتیجە ji pêxember aleyhî salatu vesselam re muhibek henûn bû. Alîkarek kaniyawî moral û teselliyê bû Hezretê Xetîce. Pirê cara Resulê xwe da bi wê kul û kederê xwe ji bîr dikir. Zulma Qureyşiya lê dikir, êvarê dişû bi wê tesellî dibû ew zulm ji bîr dikir. Rojê herî zor û zehmet dijî lehzakê bi tenê jî ji pêxember aleyhî salatu vesselam neqetiyayî di her warî de di hemî mijara de ji pêxember bûyî pîvar û alîkar û pêxember aleyhî salatu vesselam tesellî kirî karê betlandina karê pêxemberî bi rojê pêdayî ji bîr kirin çaxa pêxember çûyî êvarê mala xwe ew betlandina xwe ew zulm û neheqiya gilê dihat kirin carkê jî ji bîr dikir Xetîce didî. Diyema Xetîce ez benî tê zanîn got heqetan pîreka alîkar bû ji zilamê xwe re û insaneke dinyadîtî bû, maqûl bû. Yani ji ber ku insaneke ticaretçî bû, zanî bû, yani ticaret kiribû. İnsaneke di nav ez bêjim di nav dewlemendiyê de mezin bû. İnsaneke insana toplumê bû. İnsana ez bêjim newha insaneke di qilifê xwe da û got mesela dewamlî pişta perdê de ne insaneke wî bû. Yani pişta perdê de qesta me got yani hem insaneke bi heya û bi edeb û namus û mert bû got mesela heta 40 salî jî piştî zilamê xwe ewel mesela nezewicî bû yekî li gor xwe nedidî di nava topluma Araba da heta got Muhammed aleyhî salatu vesselam dît û Rebê alemê teqdîra wî de hebû got Fatîmetu Zehra jê çê bikê got yani ji bo neslavî yani Fatîmetu Zehra got yani inna a'taynakel kewser got hinek mufessir dibe derheqê Fatîme de ye û Fatîme jî yani mezina tamamê pîrekê dinyayê ye. Mesela diyamaya Meryem û diyama Asiya û evnakê diyama Sara got evna herîkî di dewra xwe de mezinê pîrekê muwehhid bûn got diyama Fatîme li diya Xetîce jî zêde kiriye got yani Fatîme bi ji ber got Hüseyin aniye dinyayê û Hesen aniye dinyayê û keça Resulullah û ya got Zehf di nav zarokê Resulullah de şibhaya Resulullah aleyhî salatu vesselama heqetan Xetîce çêkirina Fatîme de ew keviyê mezin heye û wextê got dema Resulullah aleyhî salatu vesselam ji girê hîrayê xwe berdaya Cebelûn Nûr xwe berdaya xwar gotiye me bistrênin yani cilekê me dakin Xetîce cih de jêr bûye welwele nekiriye panîk nekiriye ha gelî insana zilamê min dîn bû çi dibe ji vî nizam çi jê bûye ne bi şeklekî wiha aqilmendî çûye ji amê xwe wereqeyê kurê Newfel pirsiye gotiye apo wereqeyê kurê Newfel xebera wî ji kitêb û mitêbê tarîxa jî hebûn apo zilamê me çûye înzîwayê de ev tiştîtiye gotiye ew naê got wehî ji Musa û İsa re anî ew Cibrîl ew namûsî ekber e yani heqetan Xetîce di vir de di vê dîroka yani di vê meselê tenê de jî ehemiyeta meznayiya Xetîce aqilmendiya wê jineke wiha ez bêjim jineke wiha maqûl got karî bû mêhvana birê bike karî bû bi derd û kulara eleqe bibe karî bû zaroka mezin ke karî bû ji aliyê aborî ve el zilamê xwe alîkar bike dewa wî xwedî derkeve heqetan mesela beriya got wehî ji Resulullah aleyhî selam re were jî di qîzê xwe dane yani dane li lawê apê xwe Ebu Leheb her du yani demek ki heqetan Xetîce bele yani Xetîce keça xweylid insaneke esîl bû û
وربي عالمي ولايقي ما لا وحي ديت ومؤمنة بيشيا يعني بيرك أزبني حقيقة حلال خوش حلال فال قول روايتك بخاري ومسلم هاتيج أبو هريرة عنين الرواية بله سيدا دبي روجكي دياما خاتيجة رحم رازي بنا خدال سربه خوارن برش پیغمبر عليه الصلاة والسلام ره دبي دوه هنگامه ده جبرائيل عليه السلام هات گویا محمد جي خاتيجة ربه بيجي جبرائيل سلام التد كي سبحان الله و دبي جرگو ببيجي خدا د جنت ده اشتر قصرك جدر ومرجان آوا كدي خاتيجة ربه بيجي دبي رادبه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دياما خاتيجة رد بيجي دياما خاتيجة جي مقابلة سلامة جبرائيل عليه السلام دده دبي سلامة من جي جبرائيل بكي قال كي جي كيف خوش دبي أزبني تمام هات ندوية تمام خوب لبلي أزغي حديثة جي نبيشم باور كزبيت من أخطينا خودش ترازي بي دماغو پیغمبر عليه السلام دبي جبرائيل تيجا منو دچه إجا دياما خاتيجة دبي كا جاركي جوهات جمتا جمرة بيجا هيجي تردد ده نزاني نب ملكة بلا خل رسول الله ده نحاشا شيطانا إجا دبي دماغو جبرائيل تجم رسول الله عليه السلام رسول الله دياما خاتيجة دبي والله هات دياما خاتيجة شرپا خود راكي دسمالا سري خود راكي دما دراكي جبرائيل دچه گو دچه رسول الله عليه السلام بيا خاتيجة والله چو دياما خاتيجة بيا رسول الله مزگيني ملتا اف ملائكتا اگر شيطان بحاشا بسرفكرنا جنا كيفاويد هات يا جن بانا شيطان بانا يعني تفردجي عقل مندي وزانينا ويدوي دميدا حقا لايقي ما لا وحي بو لايقي مزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ساعته وخوش بسيدا دبي وصاغ به خدج ورازي به إن شاء الله وتعالى مش خير وبركته وعلمه ومحرومنك إن شاء الله بل تماشغاني عزيز أجر مسري وإيشان بحقيقة حلال بكن حتى برنامج جديد بمنة خير وخشية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.